clear tu te chibai le vekule Staff Selection Commission SSC chuan Combined Higher Secondary Level Examination sahni le somni pani notification ati chuak le ta a Combined Higher Secondary Level Examination sahni le somni pani CHSL kan ti thin kha engber nge ni engna tenge ruak lo bi post ruak zat deal theite deal dan tu le form fill up dan chungchang te kan en ho le don ani kan soi to thin angin SSC chu India rama sarkar na group B non gazette le hnuailam group B group C le MTS la thin tu te an nia class 10 class 12 le graduate achin chunglam na tho theite anon ti chuak thin ani SSC CHSL po hi chung zinga pakhat chu ania class 12 pass in tan adil thei don ani SSC CHSL ruak ta chu lower division clerk LDC Junior Secretariat Assistant JSA Data Entry Operator DEO le Data Entry Operator Grade A tekhan nia post ruak zat hi sangli zanga post base ania kum hasalama khanin post sangli zaria somko le pathum anlo la toni kha post ruak zat dik tak le post vacancy tin state wise post vacancy kan tiang chi te kha website ta nakina anon tar lang le don ani nakina video in emo WhatsApp group lama emo post kan siam le don nia lo chungchang lower division clerk LDC chu pay level 2 ania chu sing khat sang kwa zakwa tanga sing ruk sang thum le zahni inkar an hlo don ani junior secretariat assistant JSA hi pay level 2 sing khat sang kwa zakwa tanga sing ruk sang thum zahni inkar ania data entry operator DEO hi pay level 4 sing ni sanga zanga tanga singre sang khat le zain kar le level 5 sing ni sang kwa zahni tanga sing kwa sang ni zathum inkar ania tin atopera data entry operator grade A hi pay level 4 ani bokani deal tura thiamna nei ngai te hanen leila class 12 pass chen ta na deal thei don ani SSC CHSL kanti LDC JSA DEO grade A kan tiang chi te kha class 12 pass chen ta na deal thei don ani nakum sang ni le som ni le pathum January nili ma nge ya class 12 pass ani turani a class 12 board exam turemo final year tan adil thei don lawani age limit kumbi thli hanen leila deal tu chu kumsom pariat atanga somni le pasari inkar ani turani a STSC tan kumnga age relaxation omanga kumsom pariat atanga somthum le pani inkar thleng tan adil thei don ani rual ban lo PWD kan ti STSC tan kumsom panga thleng kumlama ngai na thiamna om don ani apply dan tur hanen leila SSC website ssc.nic.in atangin online in apply turani a SSC hnuaia line register lo le SSC hnuaia na ladil ngai lo fresher te tan chuan SSC website a khan registration ti na oma registration kan ti ma support anga chumin hnuwa chuanin kan apply thei don chawani SSC hnuaia na lo deal to emo form lo fill up to te tan chuanin a hran pa registration ti non le kher kha angai to lova SSC registration kan lo ti to na ID le password kan nei sa mangkhanin kan login anga osam takin form kan fill up zung mai don ani video description a hianin form fill up dan video link ka khan karon da kan lo endon nia application fee hi chengza ani a keini STSC tribal tan chuanin poisa choi om velawani exam center hi keini Mizoram tan Aizola omdona Aizola hianin ITI Mualpui Road Agape Computer Institute emo Ion Digital Zone kan tiang chia te khanin exam center kan nei thinani selection process scheme of examination hanen leila SSC CHSL hian tier 1 tier 2 awma chu computer based examination online atanga exam kan tiang chi kha ani a online exam kan ti hianin man in luma tanga laptop le phone atanga exam tur ti na ani lo kan ti to thin kha ITI Mualpui Road Agape Computer Institute emo Ion Digital Zone kan tiang chi te tin adang computer zirna thren khata khanin exam center kha anon da thinani khata khan ahu hawa exam turani tier 1 big kha full mark zahni ani a subject pali omdona English general intelligence quantitative aptitude le general awareness te ani donani mark somnga theu subject pakhat khan an puanga ti chuanin mark zahni ani donani
tier 2 b khi session 3 a thena ni a session 1 2 le 3 a thena ni a session 3 a hianin module 1 le 2 om le vekani chiang zokin advertisement a khan kan lo chiar chiang don nia tier 1 a hianin negative mark pakhat ti diklawa khanin 0.5 mark kha an ka dona tier 2 a khanin negative mark pakhat ti diklawa mark khazel an pai don ani written exam a hianin tier 1 le tier 2 a minimum qualifying marks cut off mark om dona UR general category tan 30% tal kha mu tlin angai dona OBC a MOEWS tan 25% angai dona STSC tribal tan kaini tan 20% tal kha mu tlin angai dona ni written exam pa ka hianin computer skill test nei turani a abikin DEO le LDC JSA dil te tan chuan khatiang computer skills kha nei ani dona ni skill test bi khi chuan in mark apudon lova qualify kha atok mai dona ni form fill up phun last date chu nakum sahni le somni pathum January nili Wednesday thleng anianga kan share thewangin SSC website thi last date don hnaia chuanin server adawn na sa thin hlea chuwang chuan form te pawh kha kan fill up hlei thei to ngai lovani chutiang chu rengin apply du te tan chuan tun thla December thla chunge hianin fill up man vek kha athadon ani tier 1 exam hun hi nakum sahni le somni pathum February emo March emo beisei ani a tier 2 exam hi chu an la ron ta lang le don ani tun hnaya sahni le somni SSC CHSL exam result ti chuata ka khanin Mizoram Aizo Center tangin tling kanom lova kan tran angai hle mai chuti rualin state danga zo fate zinga tling pariat kan nei thunga Silong exam center a pahni Churichanpura pali Infala pahni avain pariat zo fate zinga hlo tin chang kan nei ni hlo tlina chang zong zong te kan lompui vek chewani Mizoram zo fate po central a na insiak tling turin na sale zualin kan tran angai ani RM chon sahni le somni SSC CHSL insiak tling te hi interview ron nei pui kan tum dona central na kan exam na min pui thei takin hetiang lama hlo tlina chang te hi kanon kom zeu zeu dona ni